Ahee, namukela nakambe ka Master Xitsonga analyst. Channel. Yeah, of course namteteke continue la nyimpi leyi nga kona of course between Shonge Rhangani na ka Munghana Lonene FM. Oh, gaga xita xi n'wi vuyisa kambe ka this matter of course. Yeah, so hi ti 27 ta June ku na post leyi Shonge Rhangani of course a nga fika a yi tsala la laha nga fika vona fika tsala ku a nga yi a ya ni timela radio kwale mutini wa vanhu. Ni kombela ku performa hi ku rhula va ndyangu va rhandza Shonge i Shonge. As you can see leswi swi nga fa tsariwa so fika hi pfula la fika hi swona ku hayi ku ta ku na celebration of the life of Hosi PJ. So loko hi fika hi langutisa this poster munhu loyi a nga connected na Munghana Lonene FM i n'wana n'wa G la as you can see and yena a nga ta a karhi a ri MC. Okay, so ku endleka yini Master T? Ni mi tlherisa ndzhaku of course. So hi ti 8 ta January mi nga ma hleketa ku tshama ku va na incident la Shonge Rhangani of course a ri mucatwini loko a ri mucatwini a vuya a yimisiwa ku performa so a hi tlangeni that video clip hi ta tlhelela afterwards. DJ very me by nkarhi ene hina hi te ntirhweni very nkarhi wu herini mara hina hi te ntirhweni pfulelani hi cina hi ta va lava risimu vanhu lava okay kumbe hi famba. I'm nga mi twini voice la ku hayi I respect you are disturbing the process. Imagine guys ku lo artist phela Shonge Rhangani ko xa artist nani ni so laha allegedly of course a ku komiseni ku a ku ri n'wana wa G la nga swi endla leswi so swi swi wrong guys because ani ma swi ku hi fike hina na mixaka wa event so mixaka wa event wa so like wa that formal ngopfu in a way you nga tsandzeka no extenda yana nkarhi or 5 minutes ani phela risimu bya around 5 or 6 minutes usually a swi nga ri necessary ku lantiso a swi nga ri necessary because a ni ku fika ku twana crowd a ya lava another performance ma yivona mhaka leyiwa na crowd mi twini crowd of course ya ha ri ku holeleni ku hulu i hulu kwalani so vona a va ve wrong kwalani n'wana n'wa G ku ya hi leswi la swi tikomba ku a ku ri vona mayiko yana mhaka leyiwa hey loko hi tlhela ndzhaku hey Gaga ya xikwati ngopfu mhaka leyi mhaka leyi as you can see a fika check that post hi yena Gaga xa nga tlhela fika a rivhela na vito minkarhi yaliya so a fika kombisa ku loyi i Russell n'wana n'wa G as you can see a fika n'wi tag straight as you can see a mi vo ku yini va Russell mi ti vona ngopfu or mi bayisa hi radio na vanhu va vula ku va ti lavela ntlambi as you can hear kwalano a yi sukeli minkarhi liya ko ku video leyi a ni nga ha na yona ka channel so mara a fika tlhela tsala Gaga that comment as you can see a fika tsala ku ya disturbing the process vanhu va ri hulu i hulu musi va Russell na ntima wo tlula hi midende wa mi rhanga pounder hi gigi yin'we mabayiza man as you can see kwalano very midende inani muholo wa Ben Mayeng the president of course as you can see kwalano wa gigi yin'we u va u kha u tluliwa wa Russell kwale ntirhweni okay then that comment hi nga nghena ka leyi so a tlhela fika kombisa ku i tolo leswi ka radio swo petsula vanhu ingaku i lo tlhariha ngopfu ni nga n'wi petsula a za ku vo ni n'wi lava 1-on-1 leswi Gaga of course a tlhela kombisa swona kwalano then tlhela ka yin'wana comment yena se Gaga a ku nghenela a cata minkarhi liya a hi endeni and then of course she continued a tlhela fika tsala ku a ko cata yena a nga ta ni byela hi xilungu xa le xitandini I'm quite today hi leswi a swi ndlise swona minkarhi as you can see kwalano so hopefully this time around swilo swi ta famba kahle ku nge vi na ku yimisiwa ka ti-performance because se swi nga swi ri extreme manjeni a nga za a beefiwa na le ka nghoma hi leswo hi 10 cent le
ku ri nga tsandzeka ku hakela 10 cent khadi leyi 10 cent a yi voneni mane